Welcome to BOROK Paramedical Institution and Technology. With the state-of-art facilities, we are here to improve the quality of paramedic education in this state. With courses like BSc MLT, BSc RIT, BPT, A&M Nursing, BBA Hospital Management, and BSc Optometry. Our institute is affiliated to Tripura University, a central university. We have experienced faculties, well-equipped labs, and brilliant infrastructure, along with hostel facilities and placement assistance. We promise to build the best paramedic career of our students. BOROK Paramedical Institution welcomes you to shape your career with us. BOROK Paramedical Institution and Technology. KOKPIN. Ha SAK-HAMYA Ajai bhai Tripura sarokni birman kaplailiya sayani bising hamya hamyani bising se thogya abo hai khemangno Tripura sarokni birman tabuk bo kagya pojani saka bira abo hai keno koktumo jong saimankha mandai amjaini khoroksa takuk sorbosika masto rungprungui tongnaini kapalni birman nokha bai klaima hai kapal birmanni kokno sabno se sawi hamsinai belai kheno wanajak nukhungni takuk rungprungui tongnaini bini hik amsayo thangai rungsrungnai sorbosika bodolni bwkhaktwi kisasuk chubachu rwjak phano abo baino bebakno sombol wngya aboni bagwi joto khagnang lukurokno je mantwi khabai hamjagwi chubachru nani bagwi kobok kha nukhungni phasingtwi gai golbini gol bradaro pathorom jagoi pathorni operation ma khlaika boja khake agotala karen kiuro aboni pore biopsy test khalaimani pore gai doctor saibekha cancer ruhane gai cancer ruhane ko cancer hospital o boting dehne sing thala thangka thingno gai kagaz rok jotono khlaika gai oro boting khadihne dead date of month dino gai sing parani borok no kesa khumoi kok salaika aro thangkai bahai sokno hangka ba kemo ronani nei sauta gai kemo ro khai khane kogo haingo hne ani borok anong borok kiri jagai thanglia ino thangya hangkai bairo no thangi nai takbo jatlangkha tabo guwahati o tolangkha nursing home ta polyclinic nursing home ni tabuni nong borokni sakrokle bo bahai ngui dong gai tabo khaito bele durbol no thanai 11 tarigo bono operation khaikya khaimani pore tabuk saline by saline mang ngui tongo kono musapano ko poriborton ya khu ema tam khai tongmani bo tam khayagi bo sabosika khalai tongmani gai thigo tui botol mar kha bo yaro bo man sorbosika ko 2006 ni 7 July o mano 20 tariko join hota bisro amarno amar hangge tabo 47 bosor manta nung cherai khorok chuk tong an cherai khorong ni tongmani semano khoroksa desno yakari mat chela khorok chuk beri khorok chuk sela mamang kanai tongmani tabu no problem tamo tabo khairang paisa kharai porinani borang paisa kharai bosaino terma khana bora kosogia tak tam nai nang lukurong thano sai chu kisa nai mani chubachu nai lukurong thani no para ni bung tamo nisan chandra para omo bo panchayat klai ari panchayat mandai ni mandai ari panchayat boro thangai hamnai abono no imang salajak tabuk boni bagino khagnang lukurokno je mantwi chubachu nani bagi kobokha takuk SUDHIR DEBBARMAni nukhung ani khakupulong paiple hamjongmo ya pharatai chini সংগঠন যে সর্বশিক্ষা যে সংগঠনের তরফ থেকে হাইনা হামবাই ya pharo hingkai sing tini kaisa nukhungo phaisa paijak
chini je takuk okra sudir takuk sudir blaikhin no SAK-HAMYA ni bemar jeng jalo kalaijak tini bo Guwahati o Dispur clinic nursing home o thangai bo admit najak tini blaikhin bemar kotor cancer rogi bai bo manjak tini o treatment khaina thang tini bo rang puisa krini bagai treatment kaham khai naimi angai tongkha angka aboni bagai ni seng tini binno khungo phai bono kisa subasu yafa laikya angkai mannai lukini torop theke tai aboni bisingtin ang koinai je sara Tripura rajyo sini songgothona ang abono koimung tongnai tini takuk sudir wngma hai tini bini sago ani sago bini sago bohor obo hai bemar kotor laimano tini omo hai kino seng bono o jungjal je tabuk bini thaino je o ro kotor tong kalai tongmani bono jong bomo hai ki bono hamri to biman jeng jotono je parisak je sini sara Tripura rajyo sara 5,000 upor je sini সর্বশিক্ষা টিচার tongo borok ja mantui jotono bono sobabui yapri baksa phan baksa kha thancha khai khorang tisalai bono chung hamri tisai tumnani bagai ang jotoni thanino ani torop theke ang koijabo gai tai sanai tini bini nukhungo o treatment kaham khainani bagai tini malmata tongmani kochok baikha rang puisa lepsa lupsu tongmani kochok baikha tini tabuk bialo khub ekta অসহায় কালাই দङ তিনি বেমার হয়তো বন जों ট্রিটমেন্ট খাইनो थां তিনি जों साइमानखा बिनु खुंगो फायै प्राय 2.5 लाख থেকে 3 लाख টাকা रां बिनि ब्लाइखेन नाङै दङ सामु गाय तिनि बिनि रां क्रेनि बागैनो बटाक ट्रिटमेन्ट नाइमि आङै दङ गाय खाजानि ताहुकटाइ बुखुक संनो संगठननि जे सिनि फोरोंनाय जोग जे बरम गोनां सुना आं कयनाय इमिडिएट न बनो सिनि जे खाबाय खुगै नरक जे मानमानि सुबा लायै बनो बेमारनि हयते जों बासिरि तुमनानि बागै गाहाम गोरोंखाय नगो फिरगै तुमनानि बागै आं जतनि नरकनि थानियो खाबाय खुगैनो कयजाव गाय ताइ ताम सासिनाय जों अबनि यागलबो जों नांखाय पारा जों बाजार सदय बनो बिनि बागै जों खाङैनाय रां बनो बुसुक न हलाय मान जों अब पदखेब ना हारि दङ गाय असक सावैनो आं ताइबिसा जतनि थानि koimung yafarai ani paifle hamjamung yafarai ani kok samani aron thaija thaini kok samani paike hambai Welcome to BOROK Paramedical Institution and Technology. With the state-of-art facilities, we are here to improve the quality of paramedic education in this state. With courses like BSc MLT, BSc RIT, BPT, A&M Nursing, BBA Hospital Management, and BSc Optometry. Our institute is affiliated to Tripura University, a central university. We have experienced faculties, well-equipped labs, and brilliant infrastructure, along with hostel facilities and placement assistance. We promise to build the best paramedic career of our students. BOROK Paramedical Institution welcomes you to shape your career with us. BOROK Paramedical Institution and Technology. KOMNO.